w'ububanyi n'amahanga Aimable Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko ingabo z'u Rwanda zidashobora gukomeza urugamba rwo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique mu gihe inkunga y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yahagarikwa ndetse zigakomeza kujujubywa n'umuryango mpuzamahanga. Ibi Minisitiri Nduhungirehe yabigarutseho kuri uyu wa mbere tariki 16 Werurwe 2026 mu butumwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yashize hanze. Bukomeje kugarukwaho nyuma y'uko ikinyamakuru Bloomberg gitangaje ko gifite amakuru ko inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yatangwaga n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri ubu butumwa izarangira muri Gicurasi 2026 kandi nta gahunda uyu muryango ufite wo kongera kwitanga. Nyuma y'aya makuru, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron na Minisitiri Nduhungirehe bagaragaje ko ibyo u Rwanda rutanga muri ubu butumwa rurimo ari byinshi kandi ko rwiteguye kubuhagarika mu gihe ingabo zarwo zakomeza kudahabwa agaciro cyangwa iyi nkunga ya EU igahagarara. Mu butumwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yashize hanze kuri uyu wa mbere, Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rutarafata icyemezo simusiga cyo guhagarika ubu butumwa, ashimangira ko icyakozwe ari ukwibutsa. Ati nta nubwo ari icyemezo twafashe ahubwo ni ihame twashatse kwibutsa kuko muri Nyakanga 2021 ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique mu butumwa bwa guverinoma y'icyo gihugu cy'inshuti, zoherezwa mu karere ka Cabo Delgado mu ntara y'Amajyaruguru kurwanya umutwe w'iterabwoba wa Ansar Sunna ugira icyo upfana na Islamic State. Yakomeje avuga ko mu gihe ingabo z'u Rwanda zimaze i Cabo Delgado zagaruye ituze, abaturage basubukura imirimo yabo ndetse n'ishoramari ryongera gukorwa. Ati mu myaka 4-5 ishize bakoze akazi gakomeye ku buryo abaturage b'abasivile basubiye mu ngo zabo, abanyeshuri basubiye ku ishuri, ubucuruzi bwarasubukuwe ndetse n'ishoramari rikomeye mu bya gaze yarasubukuwe, izo sosiyete zongera gukora. Ibyo byose rero byakozwe n'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'ingabo za Mozambique kandi no ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Minisitiri Nduhungirehe kandi yagaragaje ko ibyatangajwe na guverinoma y'u Rwanda ari ukwibutsa ko rukomeje gutanga inkunga ikomeye muri ubu butumwa. Ati rero twibukije ko u Rwanda rwatanze inkunga ikomeye, rwatanze amafaranga menshi akubye inshuro 10 ayo tubona y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse tukaba twarahatakarije n'abasirikare biciwe ku rugamba kugira ngo kariya karere gahabwe ituze. Yavuze ko ingabo z'u Rwanda zidashobora gukomeza aka kazi mu gihe zahozwa ku nkeke cyangwa zigafatirwa ibihano. Ati rero twibukije ko ingabo z'u Rwanda mu gukora ako kazi zikorera igihugu cya Mozambique, abaturage ba Mozambique ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri rusange, kuko ufite na za sosiyete zikora ishoramari hariya zidashobora gukora ako kazi zinengwa buri kanya, zifatirwa ibihano, zihozwa ku nkeke. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ingabo zizakomeza aka kazi mu gihe ibi byose byahinduka ndetse n'inkunga ya EU igakomeza gutangwa. Bitaba ibyo uyu muryango ugashaka ikindi gihugu cyangwa ingabo zikomeza ubu butumwa. Ati ibyo ntabwo bishobora gukomeza, niyo mpamvu twibukije ko u Rwanda ruzakomeza akazi karwo rwasabwe, inkunga ruhabwa nikomeza gutangwa, ariko iyo nkunga nihagarikwa birumvikana ko twe tuzava muri icyo gihugu, hanyuma ibyo bihugu bagashaka izindi ngabo cyangwa ikindi gihugu gikora ako kazi. Ingabo z'u Rwanda zagiye muri Cabo Delgado muri Nyakanga 2021 hashingiwe ku busabe bwa leta ya Mozambique yifuje ko zayifasha kurwanya ibikorwa by'iterabwoba byari byarahungabanyije bikomeye iyi ntara muri 2017. Kuva icyo gihe hamaze kujyanwayo ibyiciro bitandukanye.
ku ya 13 Werurwe 2026. Ubuyobozi bw'u Rwanda bwari bwatangaje ko buri mu myiteguro yo gusimbuza abasirikare n'abapolisi bamaze umwaka urenga muri ubu butumwa bwo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Ni amakuru yaragezweho mu Rwanda. Tugushimira umwanya waduhaye. Nk'ibisanzwe njye nitwa Journalist Thierry. Ibuka gukanda subscribe niba utarabikora muri uyu muryango mugari wa Kadamu TV. Imana ibarinde. Hasta la vista.